Bia Kamal Kanur online TV channel kajan gwas me te kon ke ler mbanaling kan kono niam reler kan me mijram jidit Kanur online TV channel gore jen wo gender subscribe kader jen yoga nasen ko ken ko mete ke ler mi shibraida shwa mala shube kaje an joban lengwas me neten konti la South Sudanese tintre wish ke Europe te ke Michigan lat ke shika protest shiga barar ka ping medita ko bikarach ka kuma South Sudan ka bikarach ke international community ko de jodi de jalen kare ka ana togre which kanasar kana ulang rajamo mishano she we Europe karwada en man wi dialan kontinte nuar tikaten kata jor ko kende ten ba ko ngai katen konen latke ne dial to she kan ta dana she kum ke ma yadit kan ji Uganda ta dan na kan nuari ge she chup ka ka chi ke turun dial kan ge jek she kan kon lat korodien she kan ngai kan ngai kan shu man tama ko nana ka social media ba ka kon lat korodien so me jiram jidit ku subscribe ko notification bell ko jotwan ko blad tv kan chamala shu ko ji gwa dana pai ka break channel right me channel kwen ne dialti la ji South Sudan ka Europe shol kan kuma South Sudan no watch ji Uganda watch kare watch ka South Sudan kam no kor shongre watch ka Greater Penal State no shwa nuere shwa kan nak lora bang ashimishane ngwasa me ka turna me kan lar no stop bombing civilian de yente de nen ane tigane ko na mu ka bot re koredan gwade na kan waratin re we kan nasir chicken jo me chicken to ko ba ko ling aji international community ngumle rode re wicha ka South Sudan ashur kan no ji Uganda ke jen aji Uganda ka chingure which ka South Sudan especially ka chite ka Greater Penal State ka ke juba ka woi ka loy ka joko ka loy weidian chikarwach mo chikane European kan South Sudanese communities tintere we ka Europe ko de kan the international community de kan mandan le rode genocide en kwa care out kirmi yadit re winore ki Greater Penal State show mane western quarter ka western bargazal aweka mayom ka United State godi ala toten content kirmi yadi chede che nang tin ko banwer bakanak kana jor ko kin ko ne loke roide chajo ko no de ja kapchong shine di ala shiga protest ke chiga barar ko bekana nyodwin mona no malat ka South Sudan che chong amejak me kan lat gwasa me chika lat wona ji SSPDF kana UPDF tin chare te ko ne de konte nakana ke gunship ki de nakana ke chemically re wicha kanasir kan dial de gorno de ka kaf international community ko de ne dial konte sha gar tiene sha kanak de ka yikte ko ngore konan la ne la criminal la ka kap ke ja ko kare nyalangot kan gam bokan shu manatama re duaran ko ne ko lanwari ka kirma yadit kan Uganda People Defense Force kan den kon na ko kon kate tanat bo to kan committee ay kan ngo shun kan ke le ka kirma yadit manang ne kan ne kon lanwari na me be long ko shran che shone che kuch ka dwal ndana ndong dwal ka ji ko rama mo be mo kare ko ja ndana tok kirma yadit this time you the yoke but you big talk chumnen yana mo international community chicken dear ka yo pekan ke evident konen chano malari ek dien chicken rama mo men chimi jegla chicken malaka bala kana kona government mi chirede che thok ki be kan sanction be kan kalat ko yene content re weje mo biaje kapchonga yen so mekan yan longa kapchong tel do meda kapchong je bad be ye kon mo correction ko sanction me chaje to be economic wedun be je yar en kon me wedun me chaje yar yan do bana dong biya kulo wal ka kwerun ga je men mi biya ko biaje wuch so mekan yan wal ga je tel do me be international community baramo be je longa wo ke je o ko de lar no jen sha sanction jen baje yen bay nan ka criminal ngade investigation code la na investigation ram ci dur shelat te dial to la welat ka after dar chete wan ja ke je but no yendi wuce kai yan la tar kamo kenyam yendi wuce tin tengwa mo by ter bin kon ba yar ko biya kula ngeng biya kula kai ke did weidun chere men le South Sudan te ngene na peke che je ko ngwan che je do mo gor ko fani ni South Sudan ko bi ken ngaje gwano kirm yadit ci rambe mal bi no che development che nok so je ndalat ko bat ko ke ta dan la international community men let ken ngwan ke je la ko na gorno yen pa ngba jaka bodde nak mi bodde nak dan bi akor bi ayu to ko kum dun men mi shiara ma dan no gene shialel shiate jek bat kirma yadi che gorno be election be je gor ki ba jalat ko ngeje no be fail already 12 years mite kwere gaje ajeliani chiang tel ron mi shim pa kan wode bina
tele melat ke so agenda na inshallah ne me eniden konti ci barar en walle ka kui protest komandana led jang re wit nuore ko na kan ga tieni na kan civilian lora bang ke use kan de ni Uganda na mo michigan lat ano ji Uganda dia la ka woike Ugandan army ka ko wujre wika so Sudan ano ka chwa civilian chwa kanak so jen jodan e kan ko na mo an ban nyo jum rodien biata kamal nyoka ne koken